Norway. E lata le 2 miliona tangata i le tu i sau te usaina na ave sea whaavawe mai o na o puipuinga mai o na o le typhoon o Ragaza ma o le ripoti le tamai wa ta ua i e tele mea ua whaalea ngaina e ui ua ta ua fo i ua whaititia no na malosi i le o mai le tau ana leila. O ngā luma o le runga na mātele na a fia i le tu malo Guangdong ma whaalea ngaina i le tele o mea tō tino. I Taiwan o whaamaonia lawa e tō sfurfitu wa maririu au lo tausa i dia pea isi. O videos ua vaai ai runga o pengata whaerangi ma le social media ua whaamaonia ai le malosi tele o lea whalea a toa ma le tele o mea ua whaalea ngaina i le awala na uiane ai. Vaai ai ala lau papa ua whaalea ngaina e maise o le tele o awala. O le tu i sau te o saina o lo tele e fo i mea whaalea ngaina e whapea fo i Hong Kong ma o na whale te tele. O whale te di malo ua whaalea ngaina ma o lo o a fia pea fo i matangi malo losi. O lo wha ngā soro ngā ruenga la vea i ma le wha mai na o vaenga ua whaalea ngaina i le aitu o le larolangi i le mae a o Ragasa. O le whaiunga Israelu ina ia tāpunia le vaenga po le tua o Gaza e mawhai au nā ngā ira sidi e le 3 miliona o tangata Palestina i le West Bank e whaimalanga whaavau malo wa tiri whaapopole ina i tangata Palestina e maise popolenga i nisi sa e ono to e tu wane Israelu e talia nei i le amana ia ina o le State of Palestina e atunu umai le tu isisifo le larangi. O le tāpunia fo o le vaenga o Gaza wa le mawhai ai isi tangata Palestina o na toio o ane iai e maise o tu ese ai ma ainga Palestina ma ele o mautinoa po o a feo le ato e tatalai le atua oi. O le mōri maua nisi tangata Palestina na tala no ma le BBC wa tā wai ua matua i le iloa le ngā yoinga le awhaia o na ua tu ese ma ainga ma le aise fesota inga. E le o whaero ina mai e Israelu le mafua anga ua whaia i le whai unga wha tope o le tāpunia o le tua oi. Pau le tu ua manino e nisi o le tali atu lea Israelu i atunu o lo langolangoina le whaia pea o le State o Palestina. E fōringa mai ato e whaatuma wina lama le tōwhinga o le Presidente o Bougainville le li o Ismail Toroama ina ua maua whaamatalanga o lo o Siria na pālota i le whainga whiriwhiringa le atunu una sa ima vai atu nei. Pai mai o le mai o le whaitonga mua wailo ai, e toi titi iwa sa furu wafe pālota Toroama ma ua whaamaonia le ofisa o whainga pālota le atunu. O lo so ai Malaysi whaipule ua lewa fo i le Parliament o Papua New Guinea o Joe Lera, mai ui lea whai mai lipo te le Radio New Zealand, o lo whata dia pia i unga lo ia pe a mai ale ngā ruenga le ofisa o whainga pālota. E si dia mare lua se lau tōru suriwa awhi tangata na le stala e pālota i Bougainville, ma o le mata upu lau walunga lawa i whina ngalo le tō le olo na tūto tasi. E leo toi mamau wha mautu mai le whai unga lo ia o lea whainga whiriwhilinga. Ma le tala muli, wa ta ua li pote le Radio New Zealand na whaamalo si o le suia le whaia onga le All Blacks o Scott Barrett o le kapteni o lana au ia mo le taalonga i le whai unga o le Vasanei e ta aloai ma le Wallabies i le whetawinga mo le Play the Slow Cup. O le o Scott Barrett ua whaamalo lo o no manuanga i lona tau au a ua whiri ai Ardi Savea e kaptenina le au. O Cam Roigard ua se e ane le afa ai whaaleo Cortez Ratima to e fo i ane fo i Patrick Tuipulotu le whaaleo ai amata Fabian Holland i le loka. Luna winga i lo Jesus winga i le leina i luma o Savea, Wallace Sititi ma Simon Parker. O le Jesus winga i le leina i tua o le lio Caleb Clark i le wingi anga vale a o Leroy Kara i le taumatau. O Will Jordan i le fulpeki, tu mau pea Billy Proctor i le center, Ethan DeCrute i le Lucy ma le whaaleo tamai T. Williams o Tyrion Lomax i le tight head, whapea Cody Taylor. Ta wana ripote sa teimi o le au audio le so le a whaalauloa i Joe Smith, whaia ongo le Wallabies, lana au o le awhetaui ma le All Blacks. I o tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nega stofi, o le a mau fo i seisi whaapoponga le teimi whaapene a tai au, Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID is fuluiva, mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftawhane o le McDonald. A manrewa i taftawhane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Craft watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Craft done and said. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le sei le digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailunga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua sfulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le digicel i Samoa. O le awha yele sei i asfrele te tasi, ma o le ni whapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua sfulu ma le ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a digicel. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au le leima po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amano malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ora mātou e whanau saifua. Radio Samoa. Party rock! Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Let's go. Aya tu ipe ayo le fati famai o. Oliva una tata amase solo llevado. Jasila ba ole mate, ile me u fo mai ya. Ulupe ole fanua u fia ai ai. Wa ola ilo tolanga
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Maintaining some things I see. Even if I eat it, they say you see them. Woman, you know when you can eat I get some. When man, you make a way, and you see them. Maintaining some things I see. Even if I eat it, they say you see them. Woman, you know when you can eat I get some. When man, you make a way, and you see them. If I met someone like for a sick, this secure, if I eat it, I'll kill him. Samoa, oh my, I know. Ole for a sick, this secure, if I eat it, I'll kill him. Samoa, oh my, I know. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my best. My chemba my eating, my heaven my love oma. Ooh, world best. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my best. My chemba my eating, my heaven my love oma. Ooh, world best. Wafuri oe nue lupa nue kua. Fai mai ai au lai, ae ungu ke whawai vai. Ore pole ua ama kau, whawhia fia mai mai kama. Mai vai ra mai au whika ma whasusu, wanga i se mai lima. Hands in the air, yeah, shake your body from the side, yeah, kick your feet on the ground, start it all around, kick your feet up and down, up and down, up and down. Usolela, susulu mai, maoma tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe whaapewhea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai.
solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuku o te nofo ai e wha pe whea na ngalo atu o e lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matani e momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi Ia, talo fa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai ai mai se fo'i o le sila mai moa Samoa le atunu pele. I le nei fo'i a fiafi o le aso tofi, aso lua sful ma le lima o le masina o se tema lua afe lua sful ma le lima o le usful ma le valu minute ua te ai nei le tu la e wha. Ia, whamalo le soifua manuia, whamalo fo'i le tau atai, malo fo lau. Malo le pale Samoa i tiu te mawhaiva alo Filima i la wanganga e le la i le tae au. Ia maala usufo i le atunu ui o na whaiva masani. Ia o e tāpua i atu i maota malawa. Ia e le ngata i ngā ruenga. Ia e whape nā fōi. Ia whaia se malo longa le whanau mai a o onga. I le nei mai tau i New Zealand. O le aso tofi o le whaatawhiti o tiu te mawhaiva a o lumana i le asfarele. E tāwalunga i ai le tele o ngā ruenga ma tiu te whai fo'i o le atunuu. Ia, i so se Faiva. O Faiva o le ngāta i whale, o Faiva fo'i o le tuavao. Ia, o Faiva o le tuasivi, mo Faiva o le vātetea. Sa ofa la leile tua i lau alofa mo lau anga lei. Ua tau muli muli pea i lau whanau. Ia, e wha tele ngese ai. Ia, lau to o sā. Ia, ma le tau i masui i le awali i lei. Ma lau waenga ia maa ufo. Le whanau wangasala whai mea se. Le whanau vaunga tā ma le whaalongo tā ma le whaalongo. Ea le nā. Whatalofa ma whaatulou le paia masani. Lasi o le atunu. Mautu langa whalupe le tā whatolu le tātou vādu nofo. Pa ia mamalu faa le malo, pa ia foi mamalu faa le anga nuu. Ia, a wā a inga matama, a tama foi ba inga. A inga o nofo, a inga o pampa, a inga o e, a inga na tawhai wha, a inga na tulati, tulatoa o Samoa. Ia, e maise foi o le usonga ia tu mua mapule, o i tu au mala taua, a inga i le tai ma le waa o fonti, o tama le manua tele ma to o le whale ula. Ia, sa ole masale o mua ma le lau niu na sai lua. Nga wā oe sua ma vai whanua. Ia, fo i mai tu langi. Ia, a tama le manua tele. Ia ma to o le whale ula. Ia, whapea fo i le la auna tasi ai maise o le nofua maupu. Patalofa, le rei fo i a wauli. I le tapo inga mamalu. E matua i ai le tuu. I le tātou tā whatolu a wā, le au whainga luenga tutofi a le tua, whata whaitau langa i fia, ia ai maise le outou le ainga sā le vi. O lo outou whanau no manu, a wā Samoa mo na Faiva. Ia mase manuia o le atunu a toa. Whatalofa, whapitoa fōi, i tamam tina mātutua o le atunu, nā lolo soifua manuia. Mentua fo il tātou pola kalame le alulua e awhea tu lava i ate utou. Ia, awa fo i sa utou whaamnianga. Ai mai se le whaaftei atu. Ia utou fo i tālo sanga, awa utei loa le lei. O le tō tele o te māmtina mātua, sata ola i fo i ta ita i limo o tō ina ma ono mātua i aso ia. Ok, loa ka kalo wha lima se furu i le aso. O mga peselo o makua. Ka kalo le ko inga, au mawela ira nga pesele o le ko inga. Ia ai me mulu matua ma le ilo ma le langona atu.
le toi ina po ana upu lai me mo fe merkala ko inga mo ingi o fa le yo makama fa le o kele le ko kalo le ke fa longo ko ke ia o mo le mis ke o mo ka kalo ai pa mi sangar ko inga lo maku ia sa ta va ia so le mali ia o le matu to mama tu so ino so alo le utele ia e fai ia skama ko inga al matu grandmother o le tele o le tino e mawo lunga e tupu laulaua ai kango e fai lunga ari kongi silo makua ia nga fa malo makua fai fali le ia vai siu kama kingo nga la kwasi i lunga o ai ako i fafa mal ka fale ia na ta mama tina ma tua i mo ta malawa ia va pe fo i fale o tanga ta ma tua ia mo se fo i mo tanga ngase lo fa tau to li ai i la tau ia ale talo ina yanga le leile tua ta walane i fo mai ali i mata mai ta i fo mai male ata mai male to mai a o anga va fa bitoa ia o lo ala toile lo fo le tua ala to fitinga mo tau tonga ia o uma me uma o lo la to fai ma fa tonu ina ia vave o le fa fo si ai ia le malos ai e fa bitoa le fa talo fo i ma fa fe lo io fo lo fa tu lo fionga le li pale mi o le malo tutto tasio Samoa ia fa tau to li ai le si nga se mai le fa le fu ma le apusi o to fanga ia anga leile tua fa talo fo ia te oe lo fionga ma le fa tua ia manisi fo yo le fa nau ma i lato uma lo lato leo ma li poi le apisanga ma malu o lau fionga fatalofa ia i lato o lo oanga i atu e asiasi ma faali fo lo lato wanga le lei ma le alofa lo tato ali i teitai o le tamao le atunu o le pale mia filifilia fa wina to fia ina ile pule atangata maleanga le lei o le atua ile fasino ala le atua na to tofi ai malo pe afai o tatu tali tonunga le na o lo u le na tali tonunga awa so le e mata utia ele u malava le kau ai ma au tangata e ulava no wa u mo le fainga palota to tofi le malo le kapeneta le pale mia le sui pale mia ma le isi sui pale mia le fog of the light fa tau to ina i la tau i lumo le tunu malumo le tua o la vai fai ia o te ofo o la utala ma le tu ua lalo ma le tu malu ia te o tau na o lo fai le mele e le ngata i te ta i o le tua ngai ia ai fa pena fo ia i la tau o lo lango ina ele toi to tele ani si o lango ia o vava ai tu nei ua fuli tua tangata ele ngata ua fa le tonu ia le palota ma le tau siningo ale i tua ngai mo la tu te tai a ua fa pena fo na feta wa ai ia la tau lava media ma tangata sa la tau fa o ngaina e tu le ai le manifesto ma le ana vatau ale hero pipi le ua fa pe atu i le aso le dei e sili le tatia ioe fifi mari ma fifi le mbu a wa wale se me to me fai ona to sui ai seisi taunu unga sisi la fo i le aso nafi i le ta ua tele o le mea ua fatino ele ainga sa fenui vau ma ia mana tua foi o le fionga le li pare mia o le fui mono o le fionga le ngaftas ioi e tele ainga sa mali e toa sa tupua sa tuia ana sa mata afa ioi e tele ainga te tele o le atunu o lo o uu i le a au o le fionga i le li pare mia tuititi lava le ai se vaenga e le tau i eilo na so tanga o le atunu o ato. In fact, the whole country. Le atunu uma o Samoa. Ia lea lava i fai. Wale ta pua i le ngase o le fionga le li pale mia. Ia e tau mawhai lava i mimilo i seisi tu.
e whaapea anei whaale tonu ai ia le mawhau ma le loto, ma le anganga. Ai e tau te sila fia le lei, o le fionga le li pare mia. Ai o le fatu o le liona le mele ta o toai. Ia, o le whaatalofa le nā, ma le o wholo fatu, ma whaafilo ai fo i le o fionga. Talo sia sala, le lei malango malu, le tō whanga i le pō ana pō, tō anga inu lau vai o le ola. Ma lau vai a voka, o le a e sila fia le te leo le suinga, o le a iai. Whaftai le lofo le atunu, ma lau tō wanga le lei, ia, o lo o solo ai pē le lupe, ia, e asi siatu. Na e sila fia le lei e le atunu, e ui, ina le whaatanga ina, ia le tūlanga o le soli atu o le privacy o le fionga le li parimia. Ai, o le tamali i e alofa i on tangata, soos tangata, e le whailonga lanu, e le whailonga tangata, ma tau ma whai, e whaalala, ma o atu lona lima ma le au whaatalofa, i so se tasi. O ai a le ngau ai lona loto, i le nganga, o lea taitai. Approachable, able to have a conversation with him. People, skills, organizational skills, and the love that he has for anyone, everyone. E whaingo fie o na anga i ai tangata. E whaingo fie o na e langona le mawhanawhana. E ala i lana sauduanga o siana ata ata. Matala ma upu ma lu e ngau sia ai se le ngona fo i lea whaale tonu o le tangata. Po se tangata fo i olo o tau si i lona leo ma lona uinga fo i lea mai ea. Le upule na. E ngau waile sile le wha. Ia, lo whaanga nā mo lau fionga a mui boi a maua se avanua. Ia. Whaafonga ma tap puai mai. E wai mo i fwoi malo waka i le aso le nei. Ia ma whaate ai nisi ti ngā. Ia mai le tā porkalame. O le ngā Gagaifo Faiva o le atunu. Ina ua awhatolu lava le tu live farm. Ana nafi pēna o tau whaafonga iai. I le whilo inga fwoi le ainga sa whenui vau. O whapena fwoi ona matala i a senga. Le whina ngalo le fionga le tamaitai. Le ngā whatasi a fui bono Maria Meredith. Te tala i tua lana ma ta upu whaasanga i le fionga i leisi fui maono. Ua tō fia nei a vea ma minister o le matanga ruenga o whaato anga ma whai ngā Faiva. Mao matua ma la manu. Ia, fo lau lo sa. Awa i toi ei se mea tuta i ai. O le whaamurianga le nā, mai leisi fui mono. Whaaftai le ainga, sa whenui vau. Lau tau tō whaafa tupu ma le tō whaafa tamari. Ai maise lau a fionga, fui mono, Maria Meredith. Tātou se e maila i lea. Tei whatalo fai lunga le tātou apia fōlinga. Ia ma le tātou YouTube channel. O lea ua tau nuu mai fōi le sā o le tamaitai. Si o tua whine 14 o Iosefa, alo le soifua manuia. Whaatalofa ia te oe mese le tātou tamā, le whionga ia masoe. Ia whapea fōi le tua whine ia Erelini, o le tamo fōleni, o whea waka nganga pue. Ia whaasolo mai umana la fōtu leo le tātou imeli. E lafo mai ei tātou wata. Ia e mese fōi le uso ia vai singano. Ia ma utou umalama. Unai o tātou ainga. Whatalofa i le uso ia tofi si atu talofa lava malole soifua manuia. Whapa ia whipuleai. Alo o lepa Malaysia from Sydney. Sam Simaile. Alo le soifua manuia. Whele wala au le e te mai mua mai ai. Ia ele ngate lea. O le te maitau Marcelina Brown. Talofa Marcelina. Si lau la ulu, whawhawina tānielu, whapea fōi ia Iosefatu la wano. Yeah, and the list goes on.
tausili tua I malo o tine Moors, malo le soifua manuia. Luisa Fangalilo, ia whapea fo I tūtanga le vao sa pati to whae ono, alo le soifua manuia. Whatalo whapitoa, I le tamaa matua, ia au mua ave whapea fo ia le tina, le tauseli ia au auna, ia whapea fo I le no whaalo ma le aingari. Tua I, o le tātou le tio. O le tabali I nei ma le whalitua. Ia o kala vai aso uma ala vai o le ola ma le vai avoka. Ia, ua malolosi ai. Ma waile la ngona file mu fo I lea o mea sati ngā o le tino. Mai se lava I pona iwi, so ongo pona iwi. Tuli manu tā lofa malo le soifo manuia o tūtanga le vaolo o mai moa mai. Ma tāpua I mai Melbourne, Australia. Ia, whapea fo I Ravina, Matautia, tālafa Ravina. Watching you, Seville, from Melbourne, Australia. Tālofa ai. Inosia Fatumiti, whamai tālofa, alo mātou mātabata makariea ku I nei Palmdale, California. Ia, ma Human Resources, someone lea. Tālofa balo human. O ingo e whaonga e tangata. Ole matua mahali e lava. Tavu I pine lalo mati talo falava. Malo le soifua munria. Vai kaunga ave se vai o le whaingo. Ia kamanga o e puloku whakwa. Ole ngas nai mbos kamanga ka ole afu. Ole mai savidi e angi malo si lolo matangi malo savidi le lea wa pipi lita papali I manulua talo fa malo le soifo manuia Luisa Fangalilo ya o ile si vaenga lea aso vale tawaitua talo fa lava malo le soifo manuia pea o tara le malu talo fa le malu aso ta vau ya po tavae ya talo falava Michael Utualunga aloli le soifua manuia Alex Rafaele Secona Fido ya po le telenga fo ia unga ya po le fionga ya pestata malangi I la loi kale te tasi lea si ufonga o longa puyali I ai ia le mamalu o Samoa lo alala ma papa au I le ayo keriso I Christchurch I lungo le ala leo o le Samoa so tai talo fatu brother balol so I manuia Marcelino Teresa Alapati talo falava watching you from Kelston there you go some local listeners and fans o tavu ipine talo falava malo mafuta mai Samoa muita fifi afaila o le tavu I mai Samoa lopo mata mai o le tatu ainga satu paitea tawili ili Don Josefa halol soifua manuia fema ye taule langona mai my watching you lawa fionga severe from Upland, California wa tau langona mai la ya lelei o le sunga ya Uta Makesi watching you from Melbourne yo o kale to tele la o skadi le wa mafuta mai le o danga bale tautua I le nei astofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva o le tātou o tunu. Ere I toe mō mai se tala e tu sa ai ma le soala upulenga sa whaatino I le wā o le ainga I le tai ia ma le tatalo ina ia solonga le lei ia ma whapena fo on ta oto I langa tonu ia le lato ma ta upu na ia awai ne I whaatasina le tātou ainga le tai. Ia, maona mamalu, o tātou peo lo whai atu, o ele mamalu, o ele pa ia. Mai isi whaalupenga ese o le tātou nu o wale to lua o tu la whale ma le to whaoli, ma le mamalu le whan manono. O le whaalupenga o te mimita I lava uia. O ele mamalu,
na tō ai le pule na whanua, ai sunu ui ai le ala taua, ma le ala fua o le tala le lei, i whale u mautu angiangi. Ua tau nu u le tala le lei ma le ekalesia metotisi. Ia se iwawa aile le tā ua tele o nā whalupenga. Sili atu nei do nisi lapa whalupenga o le motu la poto. O Yosua To'o, te o mai mafuta atu i nei Auckland Airport, ai po se au whainga aluenga, ia po se au tā whawhao, po se au whatali wa, pānapa sau wau, maloli le soifua manuia, ia whapena fo i auto malava. Lungo le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel. Share our program. Smash the like button and then share our program. Or even subscribe to it. Aua lava le e misia. Mangalo ia te oe se vaenga le tātou polkalame a waita ua tele. Ia, tele tonu. Ia lusuanga le wā tele, ta auto i se tūlanga le lei i le mata upu asio mātu ainga ma le tātou ainga atoi i le taimba le whale manono. Ia, ona whapele o le ave i tua le mata upu. Manofo fi le mu ai, ma mo le whea whani i lo tātou vāna nofo. Ia, o le tua lalo le nā. I lau sunga le ataua, le taua, le ataua le sā laki le ataua. Ia, whapea foi. Ia le fionga le whongwhtelai, ina ia tu o lalo foi lau lua mata upo, ia ma o lalo ai sa ili ai malo. Ia, o le 5 tausanga, ili o se mea upi, ia e vave, o le tua whaiaso, ma le tua whaivavenga, na te wha ma lu ina loto manganga, ina ia oone i aiseisi na te tau whaoso, ma tau whaoso, ma fosi le maso ma whapea, ave le whamsidonga, io le whamsidonga, o le mea sa idi ei lami o tonu, ai o le anganga o le atua, e le o ai le mata upu i o le whamsidonga. Io e fō ala mea i le vāo uso, ia whapea nā fo, i te lea mea taula i e le vai, ai i le tulanga o le vāno nofo o le tātou ainga, ia whapea nā fo o le sootanga vātangata, o le toto, o le ano, o le iwi, o le pa. Ioe, a le ale mai mō mai, a isi, i whafo atu o le tātou ainga. I le mawhai i tātou o na so le pule, ma teu mawhafo ana mea ma tā upu whapenei. Ia e mese o le vāvāna nata, ma le tā ua o le tofi o le lafo, i le ainga i le tai. O le fonga fitalai, o le fofonga o le mauto, o le fono usu māua lunga le atunu, māua lunga nai lo se isi lava fono i to tonu o Samoa. Ioe, ia fatalofa whafou peni, ia whapea foi i le te paitai o mele foa, ma lolo sui fumanuia, whaftaile ma futa mai, o le uso ia Frank, I au lualo, a lo le soifua manuia, o malo fasili, ia whapea fo i tuala whalaa efi patea, a lo le soifua manuia. Whatalo whapitoa ia o tule tufunga, ia whapea fo i tawili ili Don Iosefa. Whatalo whapitoa e le sualofi, ia ma le alofi saa o tu mua mapule, i le tātou maketi o aliki i tafusi. E le ftelenga talioa, ia whapea fo i le tofa ia namlo ulu, nisi o tātou uso le sunga ia silipa, ia whapea fo i le uso ia pule, tupai, savea, ma outou uma, o ta mama tutua o tupu mai, ia whapea fo i whale upolu, o li po iai lo tau angatonu le nei aso, ia whatalo whatu le a tau savea, whaftai lo tau wanga le nei malau tau whaaloalo pe au tau nu i whanua, ia ele ma whai o na ngalo. Ioe, o inala, e ese la le tātou awalena,
Lea o lo te ta I ai le tō whaia tali o a manisi fo I o lo o lātou tautuaina le laulau. Ai so o le lei ma le ofisa o namu lau ulu. O le lawe ai tangalo matua lawe ai trust o I le vaenga lea. Ia, o lo tā pena o tātou ofisa le nai tā pena ai ia tala o whamsinonga a inga ma ngase o a inga manu. O I lātou o lo o lala ma papa au. O wa, o le mea mali. O nisi o li isa o lo no foi fafu. O lo o ia tunu ui fafu. A o lai teimi o whamsinonga. E malanga atua I nei o e tā pena talo o whamsinonga. Tasine nao vaenga le sa u te ai lava. I le tele o mea sa tutupu mai. I le vai tau o tu le epa ma le hero pipi. I le whai lea ma a apa atu. I mea sina a inga. Lea fo ina whaatu langa mai ai le tula fono. E whai le tapuraa. O sao. Mai e wha sao I tono ai. Lea na mai. Walawa ai le tolu pe wha pe lima. A wha whela. Pe a whai e fitu I tu pai pai o le ainga. E la o le wha pe lima la sao o le ainga poto. A e vali ano o le isi to o lua. O I tu pai pai. Le ai. E le ise fe au le malo e a I fua I mea. O mea sina I a ainga. O le feelinga e whai le ainga e le whiwhiri atua. E se whai ngā malo. Mea lana. E tā ua I te le marama lama le leo tā tau nei. Ai mai se outou e o e lango na mea. E la whawhela a whai outou e lango I ai le lai tu. Ai tau talia ina la. Tuai ngā tu la whanu whawelewelea whapea. E a apa mai ai I mea sina a ainga. Ma sua whasao outou ainga. E lei se whatapura o nā mea. O ila o le asi o le to lima le e whaasavali to alua o isi I tu pai pai. E le sao. Mai le iao. O upumana e alu uma e le teimi le o ai mai e sao ai le iao. Le le sao. E le iao fo. Mai e soli tu la fono soli whaavai soli ai a tau o tangata. Soli whaavai o a inga. To ia le whai mea valese. Ia, aia. O le si whai mea nā ngā I ai. Fia pupule ai. Ua whaatapula a mai. Leo wha inga o ia tonga I mawhai ono o mai tangata mai Samoa. Ma mai I New Zealand e I o lātou whaalawe lawe. E kanga I ai le mea wha. Pēr se whainga wha a CCP. Communist Party. Chinese Communist Party. So wa laki le lofa mai o le atua ma vave mai le avea I o le whaola. Le whaola lea nao mai e ia la uli ma fia me mai lātou uma. O tangata fo I nao mai le feelinga e ma whai ona lātou whai ale bea lea. Whaamata osi. Nioi, mo mai I te tonu. Ia, e le aisisi e whaasea e ui aina ua wā le whangatia ma le whangawā. There was a purpose, there was a calling, and there was an intention of how these people established themselves to become a major force in cracking open a new idea, the new formula, and a new government. Na to ilalo ai tu la epa, male hero pipi. After 40 years in power. Ele tele on la tosa. So, na ile vala angwa, ile na fo I vai tau. Ai a faina malepela ile ala, na mama ile ala, ia le fainga malanga. Ile fo uto tu fatasi, ile amatanga fo, ma fo fonga fo. And so, there was a way the Lord prepared to get rid of those other people. They have already done their part in this equation. Ele tā ua ta ile wala aunga, tangata umana, le fionga ia le tunu, tō whai a olo, le I ataua a foa. Ia,
ma le to tele I lato uma o e na toi o mai a vea e whai ma minsta ia ma vea ma malo tau ave mai le nawa I tau whaapena fo I le fionga le sa whapito. The purpose has been achieved, and so we moved on with a new beginning. Namatanga fo, e lea le me mane o te tango e whaatepa I o tau. O au wa matua I o uofo ai o se ofo le lei. Te I le lei. E lei te I o so tu I le mei. I knew something like this was going to happen. If not sooner or later, but it will happen. Pe vave mai pe lata mai pe o tu antu. Ai le mea. E wha malu mai e te loa ai le mea o le atupu pe anu fai atu. O le tele o mea lofa le anganga I ate au. O te va ai mamao ai ma o loa. Ma o whailo e ai le mea o le atupu. Whafonga fo lai le mea lea. Se o whamatala atu. No saulola I le amata atu le. I le vaenga tā wulea. I le whaatalta noanga a le li leo kānata. I la yaso I o tuana I atu. Male sunga I alimo. E matau tia le mena tula I mai ai. Ai vaenga na tutupu e relate pe yailo lato sutanga. I le whaatala noanga lea. E le ngata la o leo whetoto a I lava I la tau. Leo runga li I lea mai Sydney le Porkalame le na o pi inga masatani. O le whale o pi inga masatani. Sa I amalona to o lua le lo matua le na. Whapena e fo I male sunga ia murio. Ea whapena e fo I manisi tina. Ma ua o ai ma so solo ai le whaamai. Wa pēsi ai ma le maota I pētesa. Ua o lava I le tai. O le tuangai. Ma ua longotala I ai le to tele o le maftanga I Samoa. O tala la ma upu ia. Ua o I le li I tai le sunga ia tulepa. Ua taunu ua tuaila le sunga ia mulio I o. Walongo tala wai loa ele sunga tulepa. Ma ua whapena ai ona pei o se lango mate le sunga ia murio. Po Andrew vo I mowat. Wale isisi fia songi iai pe isisi fia pipi I lata iai pe vo isisi fia tautala iai. Ele malanga atu ole ausu. Ua tu mamao tangata. Pe walato mate ia se mea ua tupu. Wa le wolongo tala. O ale tala. Ile tumutu. Lea la ua toi wheta wa ia I nei lato. Ma pe e fōlinga mai e tu wa I ele to lua leo sa ia le fine lea palau vale tele le nguto le fine. Wana mombua fo ile tala le na. Ai wo le toi whaia. Ono lo manu ile whaatonunga na mai lo tina. Fa mai lo tina ia tau. Lea taua. So vea. Ia whamangalo na fine. Wa whaalonga fo ia na upu mana tala e tele I lai o oe te ata mai mai poto mai tango e fo. Ma li e nā mea. Wo toi whaanga ina le nā mea o le ngutupua. Nā laila ia lena o le toi whaia. Ale na ua pepese umai lava le to telo le au fasa lau ia ma le au fai podcast mai I lātou o le au fai mafau. I lunga o le api o fōlinga Facebook whatasi ei ma le YouTube ia ma isi fo I fola o penga ta whai langi e pe o le TikTok Instagram ua matua so solo pe se whamai ia me milo mai loa ma Andrew Mowat lātou le pōlea sau loa matua whaia mana videos. Tua I whai lava le mata o le fine lea, le lo matua le na. O upuleanga umala langi le nei, o umana la uye. Ai wha fonga le atunu.
Ma vava ai atu le tunu awa ua matua I whai Andrew Mowat lana video clip wa uma mai la le part 1. Leo to e sau le part 2. Lona winga. O le a whai fo le pe o sa o le ata fo le a Filipino sa piling mo. E Faiva e ngā mai fo le nalo u ata I le mali e tele. Wa to e whetau wa I a pusi lunga le au pā. Media uma nei na whao ngā e tu lepa. Ali mongi. Na whapena fo I fono toi. Mai lanto uma lava. O le maua le avanoa. Langa I o ia tu lepa. E mou se lanto tala. Wane. Lele o tau wa ai. Ua ete. Ma ua isi. Ua tu la lata I le tae. Ma malepe. Tō wālonga upuna. Wai mun tu e mua crack. E mua ete pe isi fo. So you see the line cracking. Ia nā lo wala ia lea te ue ai ua vaha lo le mea umatua malepe. Ia. Rā o tu ua iai. Ele ia se tala se va. Nā o le tātou mata matali ye. I nei vale malatou me fai le tau whaaleanga mai. A leo o whaaleanga e lesi. Wa whai e la kou pe ona tā ua tupua I le teimi au iei fo I tono le I tono le mautafono ma le pale mene I nai ona teimi. Ai la le ngā ioinga na whaa ta tau iei le tala tupua. Mai o le mea le tau o le tātou no nofo lava o tātou ia ma toi whai tātou. Ia, tālo whai. Ai manai ai le mata. Ma whalongo, ia mamata I tū. Au mai, a vātū la lafo mai. Lea lau o le vaenga lona tolu. Lona wingal po nā nei fo I sau se vaenga lona tolu. Ole ata lea. And all the different scenarios as we sit back and watch them carefully because it has cracked and it's going to open wide across different spectrums and spheres of the situation that they got themselves get caught in. Ya vava ai lei. Le mea le nā e matau tia. Le mea la utupu. O wawa ia tu le whatal noa ngā re li o kānata ma wa le whaingoa mai e le wanga e le tauta ia e a siata ma le a tau o manfui mo sui e lau lila le ngo o rimoni ia rims ai ia te au mna o fui whaangasi ngo fui le a waini I toi ta ua limongi po le ala po le a whaaloalo pe I noa I ngoa matai o mea sina a inga malu a inga. A le la whaingoa e le tautaua e o rims. A le la whaingoa e le a tau sa vea ia rei. La whainik nei me le a tau sa vea ia rei I le tātou so. Ia le ala li moni. E whatatia o nei toi whaangaina le suafa le ala. Nango suafa mamalu a inga u whae. Iai, Whatala noa mai loa la tangata ni o kānata ma rei. Whai mai lo ma le tala. Leo wai loa lava kānata. Le whaavale e tere o le whasiri. Wai loa matua whaia ina popo, matotolo, mamalolo, le HRPP, batu le pa. I le whainga palota. A leo wa whai lava ia rei. Mai e te lo la rei. Ia, tu sa lava la po le almele wa ulwhinga palota. But HRPP are still right now in a very good position. Se va vai le tau whavalea. Se va vai I le tau whavalea. Ia, whai mai lo male talia a rei. Rava tala a rei. Ia, e loa pulotu. O le mea moni pulotu. It's all in God's timing. Whalongo lelei, word for word. It's all in God's timing.
O mea uma ua whaia e le atua. Le mea leo le whaia ina, i le panota, a le HRPP. Wha mai, it's all in God's doing. O mea na whaia e le atua. Ai o le talamon mule, it's all in God's timing. Wha mai, o le taimi na whaia e le atua. Wai loa e le atua, lona taimi. Ma te ngata to tofi i lea taimi, ma lea taimi. It's all in God's doing. O mea ua whaia le atua. Upu a ia i le upu, mai le whawhonga o rei. Pa mai, ia toi, a umana ngang, ia wha Samoa mai. Ua, it's all in God's doing. Ua ma fwoi on tupu nei mea. Oa mea. Nea ia o le whaia ina le. I le palota. Pa mai loa, se o le ao ngā ia o nei mea o tupu. Upu a ia rei. O le ao ngā o le nei mea o tu lai mai. E vai ngā tolu tā ua leo o saunoa i ei rei. O tau tala rei i mea nei. Me o le ao ngā o mea nei o tupu. Ma mea ia o tu lai mai. O se a o a inga tasi. O se a o a inga moai. Lua. O se moe fou. La le moe fou lea o le ata tupu ane. Tolu. O se amatanga fou. Upu uma ia na sauru ngutu o rei. One. O se a o inga. For my afa peletania le melea. Is to teach HRPP and Tula Epa a lesson. La lesson. Lua, o se moe fou. A new, a new leaf, a new shoot. Oso fo lele o se tatupu. O le mea fou. Ma le vaenga lona tolu, o se amatanga fou. A new beginning. It is quite amazing. Upu ia. Toi saulo i lalo ma upu a rei. Le sunga ia limong. Awa, o le mea lea, o se awa inga. Le ngata leo se moe fou. E le ngata fo lea. O se amatanga fou. Mea umane e tautala ma sao noa. Iai le fionga le li pare mia filfilia lea o iai nei. Toi sau ina maltala reifa mai. Awa wa umi fo i le HRPP ia. Wa tele fo i tangata fa le tonu lea iai tu tonu o le HRPP. Oh my goodness, good girl. So, Ray knows something is going on within the caucus itself and within the political party. La lo le le whailu tusi le mele. Le mele tupu tonu i fua i le sound no whapea, ma whapea mai. Ae, awa ua umi fo i le HRPP ia. Ua tele fo i tangata wha le tonu, o roo i ai te tonu o le HRPP. Ua tangai ai le atua, ma ua tatau o na sui. Lea ua wha au wala mai i mea nei ua tutupu mai. Oh my goodness. Do you see the preemption? Oh, whaalunga le upule na. The preemption. Le ua whaahali mai I. Whaataata mai I. Le mea e ono tupu I le lumanai. Ioi. O tō whawhanga I le tāua te le mea. Te whamai lola ia leo rei. Whatever foi ona pisa tangata, I se swinga fo. Ala lea. Lea wa au mai e lea tua le swinga fo. Whaavonga lai lau tala lea.
o lau tala moni ma le wha maoni. Lea ua matu i le wha fonga le tunu. O le tei mua mua lova le nei. Ua au wha longo ai, ua whai malama lama. Se wha tala noanga. O le sunga ia rei. Ma le mata upu lea. Lea foi whato a o wha longo lava lea. Ua tautala sao mai ia rei. I le wha maoni o mea ia e to tolu o lona whatu ma lona mawhau whau. Ia. Ar sili nai tu lei mai. Te le mea ia o whalongotu nei e loa e rei. O ai la tangata leanga ia refer ia e rei o le ito tonu o le HRPP. O ai. La lai loa e rei e tangata leanga i tonu i. Now that is the sign that surely and for sure it clearly shows that Ray Olimoni is now questioning the leadership of HRPP. He is now questioning the credibility of the leadership of HRPP. He is also questioning the integrity, the credibility of the leadership of HRPP. In other words, he is now questioning Tuila Epa's leadership. Do you know that? Now you know that from all these little statements. They all refer to the meaning that I have just said to you. O whamatalaga uma iau au mai e rei. A tu whatasi. Ele tangata I loa whaile analysis. Ilo ilonga, male au ili ilinga. O se sua suenga o winga upu ia pe a wha winga. Not only the interpretation, but also the translation of these statements. Translate fa'aliliu upu, upu ile upu. Interpretation o le fa'awingaina, o le fa'aongaina o upu, ma le fai upu. O le ala le taunu unga, ma le winga o le fa'awingaina o le upu lea. Ma le fai upu lea. Lea la ua whaawinga loe le atou sa vea. Ua whesiringia e rei polimon. Ua lingo whaunga limongi leo ua whaia il tātou proklama. Whaingoe a rei e mane e taungo fia. Lea la ua whai mai rei. Ta whaliwina e le atou sa vea ma whaunga ma upu a rei. Ua matua I manino ai le mata le vai. Mai loa atu le mea lea nga I ai ia upua rei. Ua ia whesilingia le taita inga atu le epa. Ua ia whesilingia foi le credibility o le taita inga atu le epa. Po o le a le sa o tonu o mea ia e whai atu le epa. That's Ray's analysis. Le foi la, ua whesilingia foi e rei. Le wha mamaluina. O le lawi loa, o le teita inga, o le pati. Ma whesilingia I loa ma le teitai. Leadership, credibility, and the integrity of the caucus and the political party's leadership is now in great question. And it seems like Tula Epa and the leadership of HRPP is in great trouble and in deep waters. Wamatan mangoto.
Ioi, o lo ulangona, talo sia, ia mawhai o na whai i eise fō. Leanga o talton blava uia i le whaavai na iai le HRPP le tele o tausanga. Sa le lei i la tau na fōfōina i le tō wha le lei ma le whautanga le lei. Ai ina ua alu suanga le wātele ma tausanga ua matua i mauaa. Fast food tausanga o sa taimi umi. Lua i le tolu au ngā tūpulanga le nae tā o oto ma ngoto i te tonu i le mea lea, le fast food tausanga lea. O le teimi le nei wa lewa o na tā tupu ai ni moe fau. Ni te ngata te le vau fau e o mai e te tai. Ai ina ua mauaa ma mausali le te ita inga o le pāti nei wa matai fo i na tifa. E wha maria ina mana onga ma tu ina naunga o le tangata lavaia. E au noa ma le toi popole i se me fai i tangata o le atunu nā lai ona se ei toru i awa o le pule le nā tangata. Nā lai ona o mai i. Ua whata mala i ai tui le epa, whata mala i ai le hero pipi. Wa le toe amana ia tangata fuli tua loma tangata e ona ia le pule. Alani mele u vava ai ai. Le bude. Le mea moni ale mele nau tula i mai nei. Toi le mea sa taati ai le pule. O le atingi pule. Ta ua tele tangata. Ai fo le ta ua le na ile ngangana wha maori. O ame siri o na ta ua ile si o manga o tangata maori. Ale tali e tangata. O le tangata. What is the most important thing in the lives of Māori and tangata whenua? O te tonu fōi o le mea fōi le na e siri o na tā ua i a Samoa. O le wā tangata. E tā ua le tangata. E le isa o ngā mea uma pe ana le whai le tangata. Tu sa pe le anga le ami o le kangaka a o le kangaka. Mo le kanaka a. Tole ta fifi. Ole analysis na mala umata mata yai. The first time, and now when I see Patilo Tilo Lele, to actually picture the body gesture, the body language, ale sunga ya rei. Toi mata te tele ai exclamation marks of being so angry and disappointed. Tasi if ai mata, o le tangata waita, o si i le leo. Wa wha leo upu, ua matua wha tele ai le ngutu. Wa tutu mai le ngutu i le microphone. Ia pa ua wha lata mai ia i loa le atu le tangata le na te tu ufesili ai. O na mata malona muaulu, malona le fia. Ia, e whai me koe wha palasi, kua koe. Wha palasi kua longa fua, le pei o le mea. Ki ngā kalinga iau fesiri soli. Ke wawa ai mai le mea o iei ia le hero PP, ai ke wha mai HRPP is in a good position, ale koe wha inga popo ngā sful wha. How can you do that? You dumb fool. Sa te tauna fō malie la ngona o le sunga ya rei.
Auto to e tanga I fo I la msilsila I le mele o fsilingi a I rei le taita inga atu le apa. Maisi tangata whamai e agi e tele tangata wha le tonu lai ei to tonu o le hero pipi. Then you start to wonder, what is the next to happen? La lisi mea lea o le atupu mai nei. Pea no whai atu. Sa o avatu la ulu I tau e le fionga a whaumuina le tupu fia. Ma le toa fitu lea o mawailo la to avalu o whaipule fau ia nei ai. Ina ia loto te tele ma wha malo losi. Ma wha tulo watu I lau fionga le tupu fia a whaumuina. Awa o le vā o whaumuina ma muritalo o le whiangainga. So se mea e tula I mai ia muritalo e masi I fo I le whala si ngata o le fionga le whaumuina ma le tupufia. E whapena fo I, ia le muritalo le tala no atu. La le me tupu le tupufia ma le na fionga le whaumuina e masi I le whala o le ia tau o le nei muritalo e tala no atu. Te le whaamtala atua I a te oe le whiangainga ma le mafuanga, ma le sotanga, whaaleanga nuu I lo mātou vānu nafu. Ma le vātutu I le nā, o le whaumui nā, ma lana whiangainga o le muritalo. Ia ma le muritalo fo'i ma lana whiangainga o le whaumui nā, le tupufia. So you see? Lea nā lai o na uwhai atu. I lau o whionga le tupufia. Whawhitai. Ua seu malo o whanua. Ma ua e pale mai le tofi e lo tātou I tō malo. Ai, e o tau maua le loto tele ma le ngata tasi. Awana I PC ai o tau I le to ono la sao whai mai o le spito. O le valu o le numera ato toa le tuspaia. O I foi wa atoa I ai lau tau whai numera e mawhai ai o nau tau demand. Pe mawhai ai o na whaatu sau tau lafo. Ma watu sau tau whina ngalo I le sunga atu le epa ma le toa lima lai o e maua ila nā tau to ono. E māneia pe au tau e tanga I ma toi sila sila. Mate I tuina le whawai o le pati ma le whilinga. A o le mea moni lava. Wa te tau na lafo mai le te inga o le tātou malo I le toa valu le I nei. O le fo I ele o I nei tui valea. O le fo I iai I la tau na o ina le lei. E o lava I le fionga le tupufia. Ma le tamai I lo ia. Ia e au tima le vai. Ma isi fo I anga vaa ia o lo ia I le toa valu le no mai ton. O I la o tau sila sila I Samoa le mata upu e tula I mai. Wale o toi wha tua ina e peia ona sau le fonga o rei. Ma le o kama rei. O ia ina le wha leo ina mai le me le mana oi. Ai o winga o saunoanga pe a wha I liu ma wha a winga ia upu a rei. Waf siringia le umi ona iai ia tulepa. Siringia foi lau ta inga wa folinga mai wale o toi ini pulu malo losi e papa ma la veve ingi fuia mangi pea. O tau whalongo iei. Wa sautia o le winga na I le vava ai atu le wha winga ina upu. Ua fesilingia le wha maoni mani anga waa matulanga umalawa o le taita inga atu le epa. Ua fesilingia fo ipo o toi yaise ma malu o to toi I le to ina le malana taita inga. And that's how I looked at it, and that's how I get to analyze the whole scenario of what's happening to the leadership, the credibility of Tulepa,
the integrity of his leadership now in question. La tātou wō, ona ia tātou tala ia, e te tau fo I ona whaafafonga. Iai le tātou atunora, usi mai le whaafafonga. Miriama po Mare ala la toa. Sa rofa lava malo le soifua usi mai le whaafonga I tala fo o le radio Samoa. Mai Denmark, o le airspace I lungane o le malai lele ingoa o Aalborg I Denmark, wa tapunia na wapa ia fo I drones o whioa I la latane I le anofuanga. Whai mai le CNN pe ama le tolu whai ngā malanga na fuafuanga I atu I le malai lele lea, na toe suia la waa, e mai se isi whai ngā malanga I lua na whale au ngā ina. O lo sue sue nei e leo leo le mata upule nei masa I dia po o ai o lo whaatonutonuina drones. O le whaarua I leo na wa ia lea tūlanga le malai lele le I Denmark I te tono le vai aso, ma wa wha maro si ai loa na tāpunia. Na ripiti atu fo I ana nafi se tūlanga whaapea na wa ia le malai lele I Copenhagen, a mai se fo I le malai lele I Norway. E lata le 2 miliona tangata I le tu I sau teo saina na ave sea whaapave mai ona o puipuinga mai ona o le typhoon o Ragaza ma o le ripoti la tamai wa ta ua I e tele mea ua whaalea ngaina e ui ua ta ua fo I ua whae titia no na malosi I le o mai le tau ana leila. O ngā luma o le runga na mātele na a fia I le tu malo Guangdong ma whaalea ngaina I le tele o mea tō tino. I Taiwan ua whaamaonia lawa to asfurfitu wa maririu au lo tausa I dia pea isi. O videos ua wa ia I runga o pengata whaerangi ma le social media ua whaamaonia I le malosi tele o lea whalea a toa ma le tele o mea ua whalea ngaina I le awala na uia ne ai. Wa ia I ala lau papa ua whalea ngaina e maise o le tele o awala. O le tu I sau teo saina o lo tele I fo I mea whalea ngaina e whapea fo I Hong Kong ma ona whale te tele. O whale tani malo ua whalea ngaina ma lo oa a fia pea fo I matangi malo losi. O lo whanga soro ngā ruenga la vea I ma le whaamai na waenga ua whalea ngaina I le aitu o le larolangi I le mae a o Ragasa. O le whaiunga Israelu ina ia tāpunia le vaenga po le tua oi o Gaza e mawhai au nā ngā ira sidi e le 3 miliona o tangata Palestina I le West Bank e whai malanga whaavau malo, wa tiri whaapopole ina I tangata Palestina e mai se popolenga I nisi sa e ono toe tu wane Israelu e talia nei I le amana ia ina o le stete o Palestina e atunu umai le tu isi sifo le larolangi. O le tāpunia fo o le vaenga o Gaza wa le mawhai ai isi tangata Palestina o na toe o ane iai e mai se otu ese ai ma ainga Palestina mai le o mautinoa po o a feo le ato e tatalai le atua oi. O le mōri maua nisi tangata Palestina na tala no ma le BBC wa tā wai ua matua I le iloa le ngā yoinga o le a whaia o na otu ese ma ainga ma le ai se fesota inga. E le o whaero ina mai e Israelu le mafua anga ua whaiai le whai unga whaatope tope o le tāpunia o le tua oi. Pau le tu ua manino e nisi o le tali atu lea Israelu I atunu o lo langolangoina le whaia pea o le stete o Palestina. E fōringa mai atu e whaatuma wina lama le tōwhinga o le presidente o Bougainville le li o Ismail Toroama ina ua maua whaamtalanga o lo o Siria na pālota I le whainga whiriwhiringa le atunu una sa imawai atu nei. Pai mai o le mai o le whaitonga mua wailo ai, e toi titi iwa sa furu wafe pālota Toroama, ma ua whaamaonia le ofisa o whainga pālota le atunu. O lo so ai ma leisi whaipule ua lewa fo I le Parlemene o Papua New Guinea o Joe Lera, mai ui lea whai mai lipo Radio New Zealand, o lo whaatadia pia I unga lo ia pe a mai ale ngā ruenga le ofisa o whainga pālota. E sidia ma le lua se lau tolu suriwa hafe tangata na le stala e pālota I Bougainville, ma o le mata upu lau walunga lawa I whinangalo le tōtele olo na tūto tasi. E leo toi mamau wha mautu mai le whai unga lo ia o lea whainga whiriwhiringa. Ma le tala muli, wa ta ua li pote le Radio New Zealand na wha malo si o le suia le whaia onga le All Blacks o Scott Barrett o le kapteni o lana au, ia mo le taalonga I le whai unga o le Vasanei, e ta aloai ma le Wallabies I le whetawinga mo le Bledisloe Cup. O le o Scott Barrett ua whaamalolo o na manuanga I lona tau au, a ua whiri ai Ardi Savea e kaptenina le au. O Cam Roigard ua se ane le afa ai whaaleo Cortez Ratima, to e fo iane fo I Patrick Tuipulotu le whaaleo ai amata Fabian Holland I le loka. Lona winga I lo Jesus winga le leina I luma o Savea, Wallace Sititi ma Simon Parker. O le Jesus winga le leina I tua o le lio Caleb Clark I le wingi anga vale a o Leroy Kara I le taumatau.
O Will Jordan i le fulpeki, tu mau pea Billy Proctor i le center, Ethan DeCrute i le Lucy, ma le wha leo tamai T. Williams, o Tyrion Lomax i le tight head, wha pea Cody Taylor. Ta wana reporters a teimi o le awa uri o le sola a wha lauloai Joe Smith, whaia ongo le Wallabies, lana au o le awhetaui ma le All Blacks. I o tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nega stofi, o le amau fo i seisi whaapoponga le teimi whaapene a tai au, so 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Hey girl, before you walk out that door, just give me that one more chance and hear me out. She was only 16 years old when I first met her in the lobby of a Compton hotel. I got to know her, thinking back to the day
spent together, girl. The times we had fun and the times we made love. Always remember those things and cherish it with all your heart. Cause I'll always be there for you, baby. I want you to know that. I will always be there. Take care. Ja, nai whawhiawhianga sui whiwhiloi o le Madaba i o gāl wenga ele nei fo I aso tofi le whaatawhiti o tiu te mawhaiwa alo Filipa sa whianga I male atenu. Ia mai se fo ia le ngā Gagaifo Faiva. Whatalo whapitoa lava I le taba matua. Le whionga ia le malu Nansen William ina ele pitonu o Allensley ia whapea fo I le whionga ele tamaitai. Ia Madeline ia male uso fo I se yuli po o moangutia to whaiono toko to whaiono aloli le soifu manuia I lau whionga whalanauti ia whaaftei fo I le ngāruenga le lei o lo tausia mo ai le malosi ma le whiwhia o le tātou tamamatua ia le malu Nansen. Whatalo whapitoa fo I le tina matua o le tātou ainga ia anti whalawelawe awhamasanga po I la ulu. Lo o mai mo mai ia matapua I mai ka huku I la I Hawaii ia ma le tua Filipele ia le tamaitai ia Yvonne ma le tamaitai ia Ashivon whatalo whatu le tātou polkalame ia te ulua ia ma si outou ainga. O iere po lenga le matapu le patu te le popo le tele iai. Awa o te wawa I atu. Mantua le lei. O le sunga ia rei. O lona brother-in-law ia le sunga ia murio. Mai I le tulangala leo wawa ia tua I nei wa vale fonga ti o murio. Andrew Mowat ma o I petesa. Ma le vaenga le hero pipi po le au supporters. Au tantonu e tu la I rei e pui pui lona uso I le tu la fono. Awa e uso te to luo le wali ia. Alu la ai te wa vale fongatia sui ia le te inga. Ma ua le to te tu le epa wa. To le epa's fate will be decided fairly soon. O le mea o iai. O lono winga, o le awai fo I malfongatia. Pe a whai e iai ia rei tua o se whau whaunga. Ina ia tu lei lo me whaatea ese ia le tu ina. O lono winga. E whatu loe whapea mai ia tu lepa. O longa winga la o e lei kua le mbea lea. Au lea ngange pui oe ai e ke alu whailinga I mea lea vapea. E awa le ngangu lom tu lepa. Listen carefully, now you're on your own. Ya le koe pui oe. Ala mtua maadia o dramas ia tu lai mai. Ma tu tupu mai le teimile nei. Ia, ai, tati e whapea nā whaitari e la tō, po ala tō me whai. Ala ua misa ama vevesi la tō, ia lea tātou te. Tari e tātou, ua mai ala tātou, fo I whidaunga. Ua uma atu, le ta alonga sa tātou ta aloi malawari ia. O lea lava e tutu leafi. Lea lava o lo whapea nā, ona. La lao mai, se I fi le mu ia. Ma puni ngutu. Aia, o le tala sa o le tala le nā. O leo te wabai atu. I le case lea o lo whaanga solo pēr na whai. Le winga I le te tasi o li I leo. Sa ia fosi ina. Ia le saini. A se tasi o leo, o se leo lawi lo fo I sinia. E le whaonga ina I lea o se tupe nano no mai I le nupi wha, lua se lau tolus fulma le lima afe tala. O le mea lea nga I lau tala.
O lea o i loa e tangata ia na ngā lulue. O le saini lea, mali no ngā tupe. E esel tangata e ona ia no ngā tupe. A o le saini lea, ele o le saini e le tangata. Ua malie e whai le no ngā tupe pe avea o ia o se guarantor. O lona winga la, o i lato umalava o le au whainga luenga nupi wha. Na o iai ia pepa tarusanga le nei po le application nei. Each and every member of the staff that overlooked or actually had a look at this application should be charged and fired as well. Talasal talana. Wa avatu pasi atu lima lea, approve atu lea, approve elesi se ia o al tangata mulmuli na ia whaatanga ina le nonga tupe. A whai e soli tula whona umamalato i loa le lei le mea lea tula i mai. Ai le ai seisi e whailo matau tala le matau pulea. E taun tuli umatangatana. Pe whai a fo ini lapta inga iai. A wā o le lātou tiute lea o le pui puinga. O le mamalu male tāua o whainga whawai. This is their sole responsibility, is to protect the integrity of the conventions and the due process of everything that happens with Samoa National Provident Fund. O tupe ai, o tupe lea tunuu ma tangata whaisao la fonga, o tangata whai ngā ruenga, i le mata ngā ruenga lea ale malo. Se o toi tilo atu i le tātou vaenga lea, lea ngai tā ua tele, tangata la leo ave iai ia le nā. O le minsta, o le sunga ia paunga. Te o matavui lei a taua, leota tala lei paunga. O ia le nā, o leo ua avea mo minsta o le nupi wha. Tupe maua. Te tātou toi atu lava toi e wha atu ina ia wha mautu le tofinga le nā. Le angai tā ua tele, me ia lea leona tupu le pisa. Lupi wha. Lea la o lo i lalo o le fionga i le sui pāne mia. O le sui pāne mia, ma o ia fo i o le vinstau tupe, o le fionga ia Honorable Mulipola ana Rosa ale Murio. Na, ele o paunga. Le o ta ula tātou o e wha mausali i le tūlanga na. O na o mai lea o le tātou whasoa. I le nganga i fo Faiva i le nei fo i a wauli. Le ai, tātia le mtau pulea, ranga o wawa i ato le a wawe o na manawanga alwenga, ai le i mauas tātou teimi. Male tamai tai o ati mai le Henderson Cars langa e tātou tupe e maua mai e ina. Talanoma ati pe amai le talanoanga le peselea. It's your boy from the S to the A, honest Lil, and I'm J, keep it standing. What you ain't no gonna show you just how much I really care. Whoa, na. Lo utina, yeah. Momoli aku le whawhekai mola wa lofa whaavalea. E mo I kele o kai mi e pe au kele kea. Au kea vea whakuanga maa ui so se mea au kea luai. Makaluai oe, wa o wilo le winga o le upu wha moi I le atua.
Kusa pe makiva pe mau o le ali malea inga konga fa mo nga sono mo ya au le fucking au lo unu testing your patience daily o umakala ma upu ayu I leo po le ale mako fa along aka you made sure we had lunch and our uniform was mama and it was always just us nga o oi mau fa nga that was always hard at work trying to put food on the lau but you never buckled keep pushing forward walele ya fa fianga na ai ona ta wo tele le fa tal noanga fa business ya fa ta se multi mai ta ya ati mai le tatou falta vale le Henderson Cars lewa mafuta mai fa talo fa tu ati ma lo le nga due alo fo le tau atai le nei aso ia malo se fo savea ia lange mafu ia tu elo fa pena fa fo ina le tato kalame ia malo la varanga lulu la lam fa I fo ina ruenga ia lo fa ia pela lo fa malanga le tua ia wa male nai tu to officer ya pule lo fa le tua o lo manuia me uma sa matango fie fo ia le taiao a le fo wa matona va ia tu tau to ulu mai nai ti bunga le fiafi ia ai tonu aio o nai to ulu o le timu fo le nai fa mrianga fo ia tawulunga ia le aso o mai le tato au fa ngaluenga ba malu fo le tunu o lo anga ia tu e asia tu ia te oe ia fa lava sabia mun fasili ia se ripote atu I le taso falta vale le ne aso ia sa muli mawina fo ile te tisi le malu fo ile tunu lo fa peona nga I mai pe ile taso officer ne ia apalaini ala tu sa vale ia o le to tele la le sa nga I mai le ne aso e mai piki ala tu sa vale wa mo na saini ala so konkarate le weekend ia le ala fatoa mauava no e me piki ala to savali ia au nisi o lo fa peona ngalulu e le tato staff nei ia e fa uma ona launch ia le telo application sa fa peona tu ina mai lungo telefoni ma lungo tato Facebook ia e sau ona launch uma nei e le I tapunia sa so nei le tu lai ono ia le to nai min se ia tapunia fo ile tato officer ia ai fa au pele au nanga le Henderson Cars ia fa ia nei sumata malo fa tai ia e ini dai kon kalate fo saidi ele so ia sa ole sa ia kon karate sa fa pe ona saini lunga online sa fa nga ele telefoni ia sa saini lunga online ia ai o isi lo fa pe ona anga I mai o lo fai ala to sign up I le officer ia o to tele lava lo fai mai lunga online I le signing o la so kon karate ona la le ele mawani time e o mai le officer ona o la to tuangi I ngaruenga ia o lo fai mai lava sign up le fale ia mar fa ngaruenga ia malo tatala loa e fa manatu le atunu o lo iai pea ia o to lava fo I finance o lo mfeu le fa ngai le falta vale ia fa be wa eta wa sulanga le esemal sawa o le so telo le malo le sunu o lo fa pe ona vala au mai o lo le sulanga le benefiti ia male pensione ona samama sina masisua ia o le tulanga le o lo fa malusia mai pe le finance ia le full time o le sansa le na se soani pe sapole application o ele e te benefiti ia mata tamama sina masua le watala ia pensione ia e taua lava ona iai ia le tangata full time a fai ele ai lava se tangata full time ai o lo leanga le ngo le tulanga le back credit ia o lo iai le maso finance pe ona e taua ia o lea ua iai le au o le si au nanga le na le taso fa savali o lea ua iai lava le finance e susoani mo na i taso tangata le e leanga le ngo ia le lava le faasoa ia aua I te pole I o lo iai le maso finance ia susoani e apala iai le taavale ia mo na I tangata ia e le lava le faasoa so leanga le ngo ia malo ia ai le ngata foi le o tangata matua le pensione ia sa le lei o lo fa malasia mai lava le finance le ia le tangata full time ia o le tele lava ia wa fa mani e ina la so sanga ele ai lava se application lo fa pe ona decline mai o lo manuia uma ia application ni tele le malo la sunu
lo fa pe ona I sulanga le benefiti ia mana yo sa samama tina matua le wa tala ia pensiona. Ia, lele. Ona o tā taibi ia ai mai o tā telefoni ia whapea fo le tā tuatus. Ia o ai lava lo fi mana o mi se sa vale nei taimi po o fese pia mawai se soani mo se sa mo o malo inga ia ala au mai o asile numero o vale se lau fiti tastasi ia pete su sa o mai fo le maso address I le tasi ba fa Kevin to Drive I papa tuetoi ia pete email mai fo I lunga le maso Facebook page ia olo ia lava maso office olo fa pe ona ngalulue ia se ia pa ia na nei le tula suma tasi ia ona le manu ta taimi ia ta toi kilo ai fita ia ta po kala me masani Ia whafteitele lava mo le taimi wa whaavanoa mai. Ia, but we are ia toi taimi o totoe o le nei a fiafi o Faiva. Tā whiloa I lea soa tai au, malutia fo le soifua. Ia pēr toi taliu atu I mauta malawa I le nei a fiafi a wha soifua ia. Ia fa soifua savea, manu ia la fiafi alo fatu. Alo fatu fo I whaftai. Ia, le da, le talanoanga ba le tamaitai pule o le tātou whale ta vale le Henderson Cars e te maua I le telefoni o Valusalau fitu tastasi ia polo wanga I fo I le lato tuatusi se lau I wawha Cavendish Drive papatoitoe I manukau nei. Ia, whatalo fatu I le sunga le pali tele tole a foa lauli ngā toloai. Ia, ma le au whainga luenga a toa lava le Solo Plastics I Blockhouse Bay. O I le ai, Rosebank Road. O to umalawalo o ngā lue ai, usuma na ia tātou wō o lewa na mafuta. Ia, o lo lātou ngā rurue e fo I nā. Ia, manuia le anga ia tu le fale. Ia, mo I lātou fo I o tāpena mai. Ia, a wale sifipo. Kalusia I o koua ko a tō le lei masini mambe o mea whai ngā luenga. I rei seisi walu fo I ma ave ma wha savali atu I a mea na e whai eile ngā luenga. Whatalofa moana, Sefo Nicolao, wha fo I Junior, wha so o tauloa. Whatalofa I le tamaitai. Ia kalameli, alo le soifo manuia kalameli marafo le balanga. Ana ia talafo I o lautou fo I e vanga mata whaonga o e na malanga o le ainga whatuatua I le tua Samoa ua tasi ia a wā le whainga palota mano nofo I a manisi ia e whai ia le whai le palota mana le stala o mai koe o aku le solo ka whiwhi I le makaukia o mea ua whaia ona o le loto te tele ma le tele tenunga e tatau ona tu lai mai ia le sunga lauli le mari toa ia vea ma teitai ole malo no mai le ole ola utala noa ile mata upu le nei e o mai lava ile tai au nei ma le so o lea lava e wha au wau le loto le anga o le to telo I latou o lo ofisilingia le malanga mai o le li pale mia malana si ngā se langase I au ki lani I New Zealand le meo te whai atu ai wa mai a ona au mai le press release au mai le office o le pale mia e wha manino ma wha mana malama ai le atunu a ua matua I ese lava le whaawinga ina ma le mimilo ina e nisi o tu stala ma le au whai polkalame whapena foi ona whasoa ina ai ma le mautonu le manino le lei o le mato le vai ma le mala malama o tātou tangata e le ngata I Samoa ai whapena foi I nei ma so se tafo le lalolaki ua manino foi I le saudoanga le fionga le li palemia e la lango I le press release le nā alo ia mai li so upu le official le palemia e wha manino ai so le ai le mawhaia e wha au popo e tangata ma tā upu I lunga
Ai o le whaingo fie ia. Mua o ngase. Lua o le recommendation ana fo mai. Medical experts, associate professors of health, and the medical doctors and their recommendations from Samoa. E te tau. Nā ele mea le ungo kou vivisi. Ma wha vivisi e fua a nganga maloto tangata. Ai le ai lava se mea a lai. O na fisilingi a fua lea vaenga. O lea wa au mai le press release. What part of no don't you understand? Lea lau au mai. Po lea lava le tu ai ngā taimi au mai ai. Nā e tau te sila fia. E le whetaui le mana onga ma le taimi o le schedule a isi va lele la upasese. O le recommendation a fomai e te tau o na whaananati. O le ale me whai na organize mai lava i nā. E le fionga le li fomai sa a vea ma CEO o le matanga luenga o le soifua maloloina. Le fionga ya ai ono Dr. Alec Ekeroma. O le nā watu whaatu le press release i media outlets uma. Wautou whaafonga ai. Organize mai ai le private jet. E le whetau i le schedule ma wa alele. Leia e whewa i la o pasese. E wheo lolo ta mai jet le nā. E tau pa u tau ngofie na i lo o le lele. O le wa alele te le. E a mai whaapitoa i na o. Le whionga le pāle mia balona wharetua. Mani nai tangata e tola iti. Ai awa noa umano foa e tele. E fia se lau i tua. It's not worth it. The petrol to fly a huge airline and the scheduled flights does not suit the time, the availability of time that needed treatment for the Prime Minister. Walanga te tawai la, ia na whaatulanga mai lava le ofisa le paramia, le li fomai, le minstau le sui maloloina. Tūlanga ia. Mai e anga waa le li paramia. I so se feso soani. Any medical or any financial assistance to his trip in order to have his medical treatment here in New Zealand. Ai pangalea, auto sila ile lofa o le fionga le li paramia. Ile malo mo na tangata ai mai se o tupe a tangata. Watu ina tuaila na fautuanga. Ele minstau tupe ma o ia foi. Ole pale mia, sui pale mia, te mai tai. Ta tia uma. Awane i aise sene po le alava se tūlanga e whao ngā. Ai le tupe a o le i pasia le tupe. Tolus fulu aso le watu i natu. E tā pena mai ai. Le paketi mo le valu masina o le tausanga wha le tupe lea o lo tatoe le te bili nei. So there you go, people. It was as simple as that. The explanation of why the Prime Minister had to leave Samoa in urgency to seek medical treatment here. He's entitled to it. Le vele te whatuai. A lefa utoi whiosoi mai whe mai. E iai le third party pe iai le tangata po se pisinisi po se tangata milionea po o se kampani o lo oitua o menei. Wala tau tutongi pauina
Le va lele lea. Wa o mai ai ia le fionga i le li panemia. Ta lo fai, ta ino e. You have to have something or rather or anything to put the blame. Ai alofanga for mai. Ia langa o tātou ngā ruenga te tau ona tātou su ele nei mea I ele mea. E mawhai ona tātou su ea, a ele mea e mawhai ona tātou I loa. E leo o ele tātou su enga, o lea ua mai a ona wha manino mai. O lona winga, o lo initiative I lo mawhau whau. E te loai whātu langa ma wha wasenga le mea le nā. The intuitive intuition, personal. E te loai. O se fasiri wha vale valea, telepo se fasiri o lo tau wha o soso mai, o e sisi vale e te tango e wha leo mai o wai anate le lua wha leo. O wha leo mātangia mai ai, male me ta o le tui pātua. Wa leo mai ai, mane mea ta o le tau wha leanga, mane tau wha valea. O tō mai la mo tō manatu mau tō fasilinga, o lo le leia tua ia, e lua mea tangi ina, e te loto leanga, e toi tau wha valea. La me la o tō o fua susue. E ei ni whainga pa anga malo, and a third party e whai eise mea wha pena. Ai tau te manatu o la auli malona a inga e mātitiwa. O se a inga e tele tupe. Whai pisi nisi ale whanau. Whai ati nae. Tau te leo popula e o tau mata. I savings a la auli la tau ia ma la tau whaapatu ngā tupe. Ma la rātou ta mao a inga. Why question that? Why? Ese le swing o taimi. A whai fo ina ngase ia tu le pala tau ia na mai fo I o ie le private jet por se va lele lau savili lau pasese. Ia na ua pau fo ia o tangata na la tau whaia ia tonu le nawa I tau. A ole mea sao. Tulepa was also entitled to the very best service ever during his time. You know. Nalo toa tulepa bai atolun to lua anti Gillian ma mai uma matamaiti ma nisi tangata e whatu moile ba e pule atu lepa. E pule asiri. E la mo whase a I fuole nei taimi. It has been a long journey for Lauli and the party. Se savalinga umi mole fionga le li parimia ai salo to tele level. It's not Lauli's choice to become prime minister. Let me correct you. Nisi o do ia to mai for mai. It was Lauli's choice in ia filifili ave o ia mapalimia. O le filifilinga tangata. O le pule sai tangata. Ele o se filifilinga la auli na fai. O le mana onga o tangata. Saue alwe fai ma mātou tāvini, ma mātou au auna. Ma mātou mulu mulu vai. Nāle mena fai la auli. Tali, ioe. O te le tali tuali maina lo tau wala au. Malau tau tofi, malau tau pule, wa faa e mai. E faa tino ai le mea lea. E au nā tu wai mo o tau. Nā whawhau le iei oi lea na e. Pelo por kalambe le mai. Mau tau ubana, tau te lalango whatasi. I'm telling you this. Each and every one of you that was used by and became to la epa rei ma fonotoes media o to mai na whaonga ele
Vaenga le tai ma le hero pipi. O ni tangata whaasalalau ni leitio ni platforms, whaapena ni televise, leitio whaapea newspaper ma, whatever, the social media outlets, auto umalawa ia. A mata mai a oe kānata se i o mai le leunungali i le nā. Sa i e malon to lua lom tua na, se o mai a Murio, Andrew Mawet, se i o mai i le sipol kalamele o le utanga ta mai ia pole aia na sao. Se i o mai i se tasi le nao ta mai ta i sa whaia mai atala na i le pol kalamele na, mai le observer. Lea na uwha se atua i le lua vai aso taluai. E ta tau na whaafonga ma longo le fionga e muli anga tele Gina, sano malifa. E wawa ai whainga ale ta mai ta ile na. E le ngata i ana tustusinga, ai ona toi sau lea ma wha leo mai lunga le pora kalamele na o le utanga. Ma toa i sasa pala ai la uli ma le fast. What a conflict of interest. A tūlai se mea, o materials uma, ia o lo o ia tustusia, ma whao ngā, ma lo mia le newspaper, ale Samoa Times, o ia ale Samoan Observer. E au noa, ma le whaasolonga i le system ma sani o le editorial, ma mawhai ai o na feeling and filter all those stories. E alana tautala, yes, tele tausanga. O avea ma whaatonu o le newspaper o le Samoa Times, whapena fo'i le newspaper o le Samoa Sports. Ai mese fo'i le newspaper, la wiloa o le Manu Samoa. Ma le tele o isi magazine sa avea i stustala, mase whaatonu o ia newspaper. Mamla matele lai le system as a qualified journalist and broadcaster. O mea umala na whaonga, ele Samoa Observer, materials from le tamaitai leo Marietta Airport ailo na ingoa. Lo tustusi ai i le Samoan Observer. Sa le te tau na toi sau pa wha leo wai i le porkalame le nā le utanga. Mai Sydney al to inu na mafi. Why? Because the rule is everything that you wrote or even broadcast or podcast remains the intellectual property and remains the property of the company. Alona wingala. Awhai wa umana tusia, they become the properties of Samoan Observer. A leo o toi wha leo mai i lunga i le porkalame na ma le utanga. E soli tu la whono. Mai o te ilo le lei lavala. O lona winga. O lo iai se exchange of money, gifts or whatever. Awai le whape te whai o fūse ngā ruanga mai ina. E tauna i se me la whatolto ina nai e uto ele pensini ma whai isau lunch. O tō si silrei, lena lei no sa i atu i le si vai aso, le whetau i o nā mea. Ai saunga le mata upu, pāu a leo le mata upu, le sasa pala ida, o le fionga le li palemia lea, ua whiriwhiria nei. What a huge conflict of interest. When menai lo ile marmalama i tula fono. O whatsa longa ma newspaper and print news media. Once you write a story and becomes the property of a Samoan Observer, you cannot reuse that property in exchange for any, whether it's a voucher or a gift money or whatever. There has to be an exchange
for the service that you render from Samoa. A whemela sa wai le pool of resources and knowledge na. Langa o le te malmalama, le mele tupu Samoa, wa umana e tustusi ai lo lomi le Samoa Times, o e lo lomi le Samoa Observer. Lea la o koe kilo kulunga, wakangi mai lunga ma wha mawai mai le mea. Obviously, wa longo tala i le pulenga. A wafo i o le chief editor, o le intia na te le malmalama i mea te mai ta le nā le wha. Ai fo wa longo tala le fionga murianga tele Jean, sano malifa. I le mea le fetoso i le vale a umona wha ngā mai ia stories a le Samoan Observer, matala noa mai i lunga i le polokalame na mafi o le utanga. O tau se sila la i ai. Mane manatu o le itangata i mawhai ona lato ngā wha soli tu la whalo ala o so ta inga. E wha lea ngai le malo. Whai la le taimi o le whainga palota. Se i o mai na ua mai a le whainga palota. E o fo le nā. Ua maponi le ngutu o tau le tau tala mai ina ua tu la i la uli. E a vea ma pale mia. O le malo Samoa. O na o mai lea o la utala noa. Ina mata upu lea. Le la toia vatu la utala lea i le. I le fisili pea i le mata upu o le malanga mai o le fionga i le palmia. You don't have to question everything. The privacy of the Prime Minister and his family is detrimental to his private life. Tu titi ana whai maila i leo sisi. O le ale lanu o le pepa e whao ngā. O le ale taimi na alua i le pāle mia i tua whale. Tula ulu whafonga le tudu. Mea ta o le su e vale le malama i le ngā luenga. Ai alo whanga. Whai mai o le tiute lea malamatafa ioi. No. We can only go to certain points and certain limitation into the private life and privacy law and act for our Prime Minister. Anyway. I le whapea o le a tātou oi matawa sara ili ta. Le ua mana ta watu ia o tō, e le indi tupe na whao ngā mai e le fionga le li paramia. Ai whaia. Just for the sake of having something, a little dirt on him, and then spread it like fire. Patalo fatu, se tō whina wha mausili, mana ngā talo ai, ia male hainga foi, malole, ngā lue nei aso, patalo fatu I lau sunga fata, sunga tui sambau, ia, po o lau fionga foi, ngā ftasi foi maono si ale ngā, male fletua e leo pepe centenary, ia, whapea foi le whanau, ia, le whanau pele, tamai tai o whapale, male tamai tai o baby centenary. Now, times have changed. There's a new government. Le taimi fo I whai ele responsibility a tātou te o. E mo I tātou te o e tilo. Ma wawa ai, o anga luenga, ma anga yoinga. A leo o ta uatua, mai lesi tu stala isi. Ba enga nao nao e whaalongolongo le tala e tu te leo so e le ponati o le tala. E tau te tau whaalongolongo ma tau tilo solo ma ai tau te le maua le ponati o le tala. Ia no mai lola ia lea whaalele lo. Whaalelea. Na whai ia I manatu o le tangata la tau ia. Na umai fola ia lea. It wasn't a human story, but a very critically bad story, a made-up story.
Na tu silo leo tala pelo. Ia ma wha leo lo I wha salalonga. Ma le tala pepelo, ma le tala se. Ai wha lafi mai tua ina. Lo wha whanga whao ina o le loto leanga. Listen to that. You're taming the word jealousy. Loto leanga. Ma le loto ele lea. Ave ese na mea. Ave ese le na mea. O le whatupu ina pea o le loto o le ita. Ma le loto o le anga. Ma ele lea I te tonu o le loto ma le nganga. Oe. Lela o tangola e watu la whateita ingo. O tangata I o whaafeita ina. Ai le mawhau. I le launga le whaiwhi au fule le whai le loto o le HRPP. Tu le epa ma le HRPP. Tō le ita. Ave ese le ita. Ai se awa umi ai o nau tō feita. O le tala fo lana e whai le au tu stala ia ma le au whasala lau ia. E mase li leo kānata ma le tō ina le nao whetū mai whea. But you know very well, all of you that have been used to buy Tula EPA and HRPP for their campaign in the election, as Tula EPA and HRPP's media outlets, you all failed miserably. You failed Tula EPA. You failed the party. I say, I mean, well, if I to fail. You failed to bring out the best in Tula EPA and to bring out the best in their manifesto. To whaia ina, o whaia ina atu le, ana le leile tau media. To te loa promote le toia ina, ma le anava tau. Le anga au tō upu, le anga au tō mawhauwhau. Tō te o e mua ona tū leile me o le wha le anga ma le loto le anga. Ai tia I tua le sāwali tā ua te tauna, mamori I tangata. Le ale no whai atu. Tupu mu mena o le tō whiita. Loto le anga. Loto e le lea o le mawhai. E tumu lo o le mea nā, le mawhai na e ngā ioi. Your heart, your mind has been occupied with hatred and jealousy. There is no other way you can promote these important issues and the manifesto. So you failed as well to promote Tula EPA and the HRPP. Look at it. Ai ele tō mea leanga ufai. Mo mona tau o I wha leanga tangata. Ona fōringa mai la ia lea. O si toi ina ma le pāti o leanga. A o tō ngutu ana e luai mai ai upu e whaaleanga ai. A o tō whesiri fo I le toi ina. Tō te mua langa I lunga o maa o lo ata. O maa o lo tanu ai le loto ti ngā. E wha o Sofia ai Tula EPA. Ia whaisa na tala leanga e winga I stangata. Whaisa na tala leanga e winga I se mata upu. Whaisa na tala leanga I ala auli. I told you before, I've done campaigns on the media, social media, and even personally as a public speaker in front of thousands of people. A wala momolin savali, telefai ina. Leanga e tiai ese loto leanga, tiai leita, tiai nisi mafaufaunga. So concentrate and focus on the strengths of this man and the manifesto that they have produced. Now, that's one secret of doing things. Ask me something the next day. Ta ua le nā, I le whaalongolongo le tunu, ai moise tātou nei o lo whaia le ngā ruenga le nei. Tātou te olo e whai, ia e loa le lei, o le alo wanga waa le iai I upu, ma me to tia e te alo e momori le tama lea ma le to ina lea ma lana sa vali ina ia manuia tangata la e whalongolongo mai. Whai le nā.
Ia e matua I tā pena ma sauni le lei iai. Tia I ese le tau whaleanga. Leanga I le toi iai ai se space e to toe ia te oe e ma sosoni ai I le toi ina lea. Ia mo mori lana tō whai se au wala sili o na tā ua. File mu e ulu ulu ma tā whalau I le loto ma le anganga le tangata. Ai ale mele fai nā lo tō whaolo a tau o lavo fesiri wha vale valea. E ave atu le epa, e o ia rei, se i o ia whunutoe. O na saufo leo tali a tangata nei, e saua e sai. They bring and expose hatred, hatred speech, hate speech. Nā le mea wuto le lau o tau tala atu le mea, ina ia o ui nai le maa whawha. Whaatonu tonu whalau, tu sa pete wha mei tele ia o ui na maise me fau ia te au. I lau tala noa ma lau whaasoa ia te oe. E winga le ngā luenga le nei. Ia no whanofo pēr wala ia le ma oe ba. Omi e I whaani wale ale I nā wha pēr I o mōsiaka mea hanga. Le ala lale nā. E ta tau ia o tau ia le au whaasale lau ia na whaanga. O e whaato ese I petesa. Whaato ese ia tu le epa. Whaato ese ia reil nale. Whaato ese ia whantoe tino mātutua nei. Mātou te whaasifo ma whaato ese atu ma wha malulu atu. Toi watu umatupe ina o tō tongi mai ei mātou. Wale tau lau o le wha moe le mātou ngā ruenga tau ai o na tū mātia. Tū mātia o tau. Le mai ai o le whainga panota. Wale na tau no whaase fulu ni nino foa. Ai o le mātou whaale tonu ma le mātou vai. Ua mua o mātou oe wha mua I luma. Ma tā lai. Le tala leanga o le tau wha leanga. Ai muli o na mai I luma le tā ua o le sā vali o le anawa tau. Sā utou ngā pātia ai e tusi. A o mātou nei e oe mo moli le sā vali. Wha malulu atu leanga o mātou upu mo o mātou mawhauwhaunga. Na whaia mātou tusinga ma mātou whaasalaunga ma mātou whesiri leanga la watu I atu tō. Wa utou tali sai mai ai. Ma utou tali mai tau te feita. Ma whaamua mua le feita. Ai le whaamua ma whaatangi ai le alofa I tangata o le atunu. Maua mai e mamoni mai le mea alofa le utou saunia I la utou anawatau. Ha? Kalo whaika I ngoi. Le nāla ia. Remember, the media plays the most important influence. Newspapers, radio station, television, social media, podcast, platforms, public speaking, road shows, me umane e muli e lau tustala. Ia ma whaatala no hanga e whai. Bring out the best in somebody. Don't bring out his anger. Don't bring out his hatred. Aisea. O tangata lau tele. Ma winga malangona o tangata. E ese. People are sensitive with their feelings and why, and different reasons why they will vote for a person. Ese tangata mo latu langona. O le tiuto I tātou, o le o atu I tangata, ma wha manatu I tangata. Le ai e te lua e te le pārota, le tangata lea ona e tau te ainga. You will never be able to change that. E tū mau pēr le so tango le tangata nei, te whiu e whai atu, ai upu. E li liu ai le loto le tangata. E le maua sau me kankal kou ai ngā whai. Ngā ati kilo. I sau ngā mea le tau ai ngā whai. E lima vale. E lima u.
Ele umiano ele umiano lolo minga ai. Mai ke lo kaola su se mi fela paroka. Sa oli. Ole papa ngoia. Ele ilonga se mea le makuanga e umaleia. E maua mai longi mea o ia mo mua ka ngu mo e sau lufi mea. Ia misa so o le makuanga i le a aio isi vaenga sa fai. Sa fai sao. Tova va ai. Tau te fiu e mi milo le tangata e alo e palota ona o lona tino o le toto ma le so tanga fa le ainga e alua. Tu sa peleanga la mi o le tangata le la alo paloki. Ai ki man te fa o lor ma a. A e alo foi la mo mori tu le epa. Awane e faia de sili e au mai ai le tali e tu le epa e te e ita. O sau i maisi upu leanga i tua. E le fia whaalongo i ei tangata. You don't want to expose to the epa's hate. You want to bring out the best. That he's a lovely man. He's a family man. He's an honest man. He's a kind man. He loves people. E rofa i tangata. Ai o te whaiele mea. E tau tala mitu le epa koi ki apalau vale lo me mku le epa. O no lo wha vale valea. O lau tu stala ma lau tangata whaasala lau ma lau polo kalame. E te wha vale valea e au mai le aulo le liba ma le fatu o tu le epa. Eo, wha pēnā uma me le wala ina tupulu me lea. I le hero pipi. Ma fua mai a te o tau. Ia te o lua le i Sydney. Oe lea ma lau to lua. Ma fua mai te oe lea kanata. Ma fua mai ia te outou uma ia o media outlets le ne whaunga e tulepa. Nā o tau atu. Autou whafonga a o na whaise whaatale malauri. E tala noa about positive things. O ati nae. O mea lo i le loto. O la auli e te tau na au mai e whaima whaman yanga i lea. Tenu tupe fau, ma whafonga fau. Atina e fou. Now me fou. So that's why I'm telling you these media outlets, you fool, go and apologize to the EPA and the rest of the HRPP in Petesa. Nena. Now baba yatu. Ile mata upu lea. Whano noi fo ia leo se me whano noi ua bāsangi lea. Lea fo ila le to ina leo whetu mai whea. O le whe mai, o mai e anga i le pulenga le radio Samoa e whaise mea i atea. Whaalongo le rei mai o lua lea kanata mao. Ma whetu mai whea. Wa matua telefoi o e matua le e ai se tō whama se whaututanga nā o longa, nā o lou alo whanga lava i le pule le tua le mele, le tua le mele. Using God's name in vain. Ma pei e whaulinga mai ai, wa ia whao ngāo le ngō le swafa malo le tua. E tau whaafefe ei ma tau mawhai. E whai ni ana whaupunga fo i le whaamalai ais tangata. Ia oti ais tangata. Ia manu ais tangata, ia mai ais tangata. Ia le valea le tua whetu. O la sila whetu, ma le masina, ma le la, ma le langi, ma angelu. Don't be a hypocrite. Don't be a hypocrite. Whangutung tulua. Malama lama le lei. Ia le mātou pūlenga. Sunga le whaafenga inga ma le whalitua. I tū la whono uma. O whaasana launga le ala fo le nāia leo na whaile mea ta o ole leiti o mautū. It's not just a social media. It's not just a podcast. It is a frequency. It is a real radio station, and now adding the social
side of the media to it. Different platforms that people can access through Facebook and YouTube. E leo si tamai Facebook po se tamai mea fole nani. Ole leiti o whaasalalau e whai lana media outlet lana ala leo e tau. Ole Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O lana frequency now from the spectrum, the government spectrum. Malam lama le lei le sunga le whawhenga inga ma le whalitua. I tō mai o savea, mai loa ia le o soria se tū la whano. O le mea nā o alai ono lo whapena ma kānata ma oe whetū mai whea. The attack that you have just done, ona ua o lua le mawhaia se mea. You have failed in your own words to express yourselves and to express the knowledge of others. Yo, mole mawhai e lua upu, matala. Nā le tau whaaleanga, ai le mawhai ona lua momolia se sāwali ina ia manuia, pe manu mā lo ai se tangata o lo fi nau se tofi. Po o se pāti whaupwhai, po o se whaalapot potonga. Malama lama le lei, le pūlenga ma le atawa savea. The codes of practice and principles of broadcasting of the Standard Authority of New Zealand. Malama lama le pūlenga. I le tomai maanga waa. O le atawa savea I mata upu tau whasalalau. Matusi ngā tala. Ma o lo savali fo I lunga o le tūla whono. Ma o lātou whātaua I nai le amana I o le ai atatau o le atawa savea. E whaaleo, ai ona manatu, ma whaasoa ai fo I lunga. I le mai ai lea ona whaia o ana sa I linga po le research and analysis I mataupu ma le whaonga ino le ngangana. E le va le fo le pulenga a le Radio Samoa. E malamalama I le tūla whono. E le mawhai e una lātou whate a ina fua se tangata whai ngā ruenga o lo o savali I lunga o le tūla whono. E ili si ta mai ta ilina. Na matua tusi leanga mai mawha leanga mai au. I le pūlenga. Whamai le pūlenga. A watu le mea le nā tango oe. He tusi. Ma whaawasenga I fuai tū la whono uma. O le whai mai wasori. Le ai ma se tū la whono na sori le I ataua. Ai na o tango lo lea. Tu atu I ma le awanoa ma le tusi. E wala au lia. E saula I lunga o la upolkalame. Prove me wrong. Ma saula se au mai lo tamai mosi le nai te tauta lai titi mai ai. La whaile tā debate. Live debate as if I focus Samoa. Musu. Le talia. Wale o to I loa po whea o iai. Ala na. E hata mamai e fau le pūlenga le Radio Samoa. E tāo fiofi ma pui. Ona tangata whai ngā ruenga. Ai misa tangata le. I le whai fua e au noa ma se soli tū la whono. Ma se mea soli ai le tū la whono of the Broadcasting Standard Authority a New Zealand. Le nau o mana o whai atu. O lua la ia kānata ma whetū mai whea. Ua o lua whanga whao ina le loto leanga. What does that? Le upu le nā, le whaafanga whao. O le upu le nā e ave mo mea ola, pa e mana o e whaalata se mea ola. Ua lua whaalata, ma whaapele pele, le upu e tau le loto leanga, ma le loto e le lea. Aua, don't tame jealousy and hatred, because it will turn against you. Wai lofo le mea mo whai le mea ola e ai.
Po le pua po le maile. E mai oma. E mili. Tau val au yese ngo ina mi fai na longo le me ola pa val au tu ai sau. E te tango e whaalata. E ala na whaalata. O le upu e ave iai. O lo whanga whauina. Ai tango lai whanga whao se mea leanga. O le a lata le nā mea leanga i ate oe. O le a avea ma mea tō tino po se mea pipi i ate oe. Ua lata i ate oe le whanga whao. Ua lata i ate oe le upu loto leanga ma winga loto leanga. Male whai upu leanga i tangata. Please do not entertain or tamed hatred speech, jealousy, blaming others, unaccountability. Wawele upulena, unaccountability. O le accountability o le tangata taua o ngai na tupulo se me e te le alofanga pe awa tua ia oe. A tua ia oe e te whai mai, sorry sir, my fault. I will fix it straight away. I lo fatu mai le yo lo li o la vanga yo lenga fe me nga o la vanga le na mafu mai le me la mata mai le me o le pito le. To va fonga ya. Be accountable. Ia tauanga ina i tātou me whai. Tu le tala pepelo i le atunu. Ioi. Tu le tala pepelo i le atunu. O lua, sa o lua whaasanga sanga i atu le epa male HRPP i le tele o tau sanga watona. Wānei. Lale me ua tupu o lua li liwa i loa, malango i atu le epa, a o tala sa o lua whaia. Te, i atu le epa male, hero pipi le telo tausanga. A o efe tu mai whia. A le tā maua i nei le Radio Samoa, ma le Samoa Times, a o vea o se whaatonu o le newspaper. Le tala na tūsi o lau whaato e sera ia tuli e pamale HRPP. I tala sa e la lafo fo iai batua inga sa whai iai. O le newspaper nei sa whaatonu eile a tau sa vea. Le na lomi ai lau whaato e senga matau tia. Wa matua i e ifo to ele ma whaasifo ia tule pa wa e fefe e lau whamai tule pa iawe. Wa aila ia ele taimi le a whai elo mōri anga. Wa fefe asiko inga pese kamakiki. Scared. Quickly got up, went to look for an outlet, a media outlet that people read and respect. And you came to Radio Samoa. You came to Samoa Times. And one of my writers wrote an article about that. Your apology to Tulepa and the HRPP. Walaki. From then on, mai le taimi lava le nā. E o mai I le so wā tili ai. Lo lango ina. Ma e ifo. Ya tu le epa pei wa e ifo se tupua. O mea uma. E leanga wa e whaasangasanga ai. I le fionga le li palemia. Palemia filifilia, palemia fou, wala auina, wha auina. Mea lana tau. O le wha ngutu lua, ina ua wha fefe atu oe tu le epa. Pē lo mo lau siu, mi mingi fo lava mingi fea. Ia mingi lo ia mai fea. Le na, nana whai atu atu le epa, la whai mori anga ia tui. Le mea lana leo whai atu nei. Tu ia le nā mea o whai awa matua lo sui fua pā whai o os tangata e muli le atua ma le tuspa ia. A wala fisili leo te whai atu nei. Na e whai mai, e le wa ai e le tā le atua le la tā ai, le whai ngā malo fo.
Ala fisili la le atou se vea. Fa mata leo le tā lea le tua le fai. Ia tu le epa ma le hero pipi o le toi fo i mai ai te tai Samoa. Ona mafua mai a autou. Ma autou faa sala launga. Se ma le anga o le anga isi toi ina malana tā penanga. O i tua i autou. Nea la autou fai mai nei i le tā. Au le ala. Se tali lea le tua. Ele ma whamata ilo se tali lea le tua. Ile mea lea ua palonga i nei. Ma malolo whapea. Tu le epa ma le i chapipi. Blame yourselves. Stop blaming others. Mea monina. No whailo le whina ngalo Samoa. A whai o le tā lea le atua. Ua whapea i tu le epa ma le HRPP. O le o toi mana o le tali na Samoa. O le toi mana o fo iai. Tula ia leo le meo le tangi vale pe o le tamaititi. Pe o lun tamaiti. Malu o luaf tangisi fe mai. Ma wha le anga i fo le Radio Samoa. Ma le pūlenga le Radio Samoa. E le o anga sala. Le tangata whai ngā luenga o lo savali le tula fono. O lo sila fo iai. Le pūlenga mamalu. A le whai fe au malona whale tua. Ia. Ona fo i mai lea o se tala. Tau ina ia manatua i tātou. A tātou wo e momoli le sāvali. Ina ia manino le whaafonga le atunu. Samoa le atunu uata mamai. E malama lo Samoa ile aunga o aute ma le anu fale o se sāvali o lo o momoli mai. E iai le mea tāua. E manuia ai. E fiu e toi lole le langona o Samoa. Wa e manu lo le whaatuatuanga a le tangata. Wa au mai a toa le whaatuatuanga i a te oi le sāvali leo mamoli. E le pine ai manuia. Le tangata lea na e alu e mamoli. E tofia ma whae e le tofi. A wai whapena le mea. E i tangata ata mamai. E i o lātou wanga waa whapitoa. Ai le ma whai no atu mamoli lātou ma lau ngātou i le tunu. O au nei o pai ma la whai e 4 miliona le mele i a tea. E le ma whai. E ese whamnia. Ona sau leo tangata le i a te oe. E mei sau ia oe whamuli wa e masani. I le tunu wa e masani i tangata. Wa e masani i upu pe a whi loai. O whamnianga nao isi tangata. E oe mamoli. Oe mamoli le tō wha. Au le mamoli le tamalea. Tele no wa vatua fatita inga o le molinga mau. O le sāvali a mau. Ina ua tau vai le whainga palota la iti. Ma le fōma. Medical doctor le ausa. Ai pizza doctor ia. Honorary pizza doctor ia mau. Fatalo fatu mau. Ia po le sunga fo le ataua. Si osi pu e mai. Ia. O nā au nei ngalo iau tau nuu i Samoa. O le tausanga le nei atoa iai. Le luas fulma le ono tausanga talo le whaavae le pisinisi le nā. Georgie's Pizza. If you're listening and tuning in, if you go there and say, George, whamaia le atou sa vea, tauna pa u se limata lao le pizza leo te aiei. Langa o leo o sau. Ta watu ya te o sa o fa longo ai o sa o lo ai sa pizza le va mai le tua vai lo tu sa so tato manuia yanga le tua mi tu te ma Faiva o le sifi po le nei fiafi fa pena fo i ya i la to lo i lunga pe o le ala lo anga ya tu le fale tu ava noa ono sai lava papale yo ele o le taimile nei mana o mia ai. A wha vale valea mai lisi a vita vale lunga. Wala vale nā.
Aua te whaavale atu ai ma oe e lua ai vale. Wa lava le vale e tasi lunga le awala e saunga le muai. Ia e whapena foi. Ona manuia ia tau mawhitanga, tali ngā sua, osi ngā taulanga, ia mamalo longa le poa na nei. Whapenai nai o tātou tamam tina mātutua o le atanu, pa ia ainga matapau, mawala o tūtua wha. Whapena foi, whale upolu tutofi o le atanu, lau tau wha o tautanga le fuoi ma le toto, a wale vana nofo Samoa. Ia, pa ia whale malo e peo nei ai, o tātou konsula, au fionga whemata His Excellency, ma le whalitua ia le au pepe, ma lau tau foi au waa, i le maota o Samoa, ia manu tele ina o tau Faiva, o lo tau tua ina ai le atunu. Whapena foi, i le fionga i le komsina o whewhātau inga, mātui tu i a pete. Ia, lau fionga i le ali pāle mia o le tātou malo, tūto tasi o Samoa. Filifilia, whao uina, tōwhia, i le pule a le atunu. Momonga le leimo o ele ni po. Inu lau vai o le ola, ta mafa lau vai o le ola, ma lau vai avoka. E o tfoi tau, sui voi le si whalongona. Ia malu, ia o tō whanga le pole nei. Ia ave sea ma tafi e sea le atua. Ti ngā ma mawhitianga. Mai au tumutumu lau au se ia pa ia. O tamai a au. Musele, so onga, le mawhau le fatu, tō tonga le tino. Pana iwi, ia whapena nanga le ma pa i atu a au whamalo lo le atua. I lau fionga le li pārmia. Ia whapena fo i lau whalitua ma tua whawhine, le ainga o lo o tau mawhau tātu iai, sa ili fo i si awanua tātu te wheloa iai le aso a tai au, ia me se fo i la tau o lo o li o, ia ma pui fo i le saunga le mu, o le tātu te tai ma le tamao le atunu, ia nga le leile atua, i ma i fuafuanga lualu ma mao nei po, ia, nai te mamtina mātutua, ia, malu fo i tō whanga. Ai se tau mawhitanga le lei, inu fo i lau vai o le ola. Ia, ai, au li ngalu ia toi. Whatalo whatu lau fionga tuala, tau wā tau pa u tino, ia whape foi lau so ia langa ai a tau pa u, whetu, ia, ma le whaletua ia Peka, ma Juliana, ia, ai mai se fo i nai o tātou uso e māsani o na tātou wheilua i nā i le maunta i funga one, i le maunta i o tara nā i mawai ia le tātou vai. Ia, wale lei, le a fo i sida i futu, o le a whatali le vaa o le tama manono. O i leo te wawa i atupo le a sui tūlanga ma sui aile sema i le nei fo i a fiafi. Ia, la tātou su ele pese le a tau a savea. Ia, e whapena na tātou tau ma vai ai i le nei fo i a fiafi. E altunga televisi e te aula Se so e po ele tātou le aila o sau siu whanua. Lo whaanga mo o tau uma lava o ilunga le tātou api o fōlinga, le tātou Facebook page, i hawa pena fo mo le tātou YouTube channel, uso matua whawhine, share our program. Tufa le tātou pole kalame. Ina ia tali e fo e ma malama i stangata. Ia na lātou iloa ila e lea. Ia le tua inga lalo langi le tātou te olai nei. Ma winga o tangata. Whamangalo se leo. Ia, whawhoi mai upo le a tau sa vea. Ai tātou wheilua i le tāwalunga o ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le aso a tai au. Ta māmatina mātutua umai na malanga mai Samoa le citizen i New Zealand le na tātou whina wina nei.
ia anga le leile atua, ma lo fatu mo o tau uma, ia malu tua whanga le nei po, lau tua auna le atua, le atua severe, pestata ma langi seiuli, ia manuia tele le nei po, alofa tele mo oe, soifua ma ia manuia. Pongisa faapeo na puniti o le la Wow le langi o le tingu fo I le muta O fitielo na muenga o tofai paloi mata Fitilo fa isono Wale tau ailo na loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno E wha amalu lea mua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha lango mai Ilo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Olo uola wale mawhai Leu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha lango mai Ilo utau au e te mapua Lofi mai mafia O soko ai le tau langa ua pia E la foa ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava e le taina Puno masamali Le e se upu e whai mai Le uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha lango mai Ilo utau au e te mapua Le uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le wha amalu lea ua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha lango mai Ilo utau au e te mapua Wha lango mai Ilo utau au e te mapua Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le lo fae
mo oe wa pei o se mai Awele lai se iangi mai Si ole o e tawhia whalongo i ai La upele ea po o whea o e ai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tawhai Le timu ngai se i tō mai Wa o ngā lalai le fia inu mai Whai mai e so tāna Po o a upele ai Lalulangi pua o amale manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whangaluina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā puna whao si o tā o langa O mea le lehi ma mea le anga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again